Notification from WhatsApp. It says pesan dari Image Sunny. Notification from WhatsApp. It says pesan dari Image Sunny. Empat kali 1 2 piece. PTU ada dikirim ini enggak? Ya, mau dicek satu. Berapa lembar? 1. 4, 5 meter. 4 kali 1 sama 3 kali 2. 4 kali 1 berarti bisa gandeng kemari nih. Punya Sani ini 2 lembar. 2 lembar. Oh. Ini Nursan. 2 lembar. Ini. Notification from WhatsApp. It says pesan dari +62 895 2811 8477 Akeong 33 bisa dahsyat.